Dobar dan i dobrodošli u još jedan Kontranapad podcast. Pre nego najavim svog gosta, moram da spomenem ljude bez kojih bi teško mogli da snijamo ovo što snijamo. Tehnički partner Tehnomedija i naši partneri Credium, Mleko i mleko, Rafting Tara, DMD i Lokomoto centar. Mnogi ljudi su me pitali kada će rukomet, gde je Veselin Vujović. Pa evo ga, Veselin Vujović kod nas u studiju, sveže iz Teherana, stigao pre dan, dva, dogovarali smo se za ovo gostovanje, čisto da obradujemo ovu rukometnu publiku našu, a siguran sam da će i drugi ljudi koji vole sport imati šta da čuju, jer sa Vujem je uvek ekstremno zanimljivo. Vujo, dobar dan. Dobar dan. Kako ste, šta radite? Je li ima jet laga kad se vraćate iz daleka? Pa nije loša konekcija Teheran, Istanbul, Istanbul, Beograd. Krenem negde oko 1:30 noću iz Teherana, a u 8:30 sam u Beogradu. I dobro, čak dobijem taj dan kad dođem. U svakom slučaju, geografski je daleko, ali vremenski brzo se dođe. Kako je u Iranu? Pričajte nam malo. Kako ide sa reprezentacijom? Spremate se za svetsko prvenstvo? Ja sam stvarno otišao sa nekim predrasudama i inače prije odlaska sam se čuo sa Rafa Gihosom, sa Manolom Montoyom koji su bili selektori Irana prije mene, čuo sam se sa Zaronom Gajićem, sa Igorom Kolakovićem koji su bili odbojkaški selektori tamo i rekli su mi sve najljepše, stvarno su mi rekli sve najljepše, malo su me i opustili i taj prvi susret sa Iranom bio je pomalo šok jer sam došao, sve papire, dobio vizu, sve sređeno, dođem i policajcu, on pogleda ono i kaže stanite sa strane. Ja sad gledam šta sad ima sa strane, stanem i sad čekam jedno 20 minuta, priđem, onaj moj pasoš doda kolegi. On isto onako ga pogleda, sad ovi ljudi koji me čekaju tamo mašu mi, ja kažem ne znam što se događa, opet čekaš 20 minuta, ja opet priđem, on kaže ne, kod ovog sljedećeg. I ja kažem ne, dobro, došao ti u divlju zemlju u Iran, jel? I na kraju dođem kod tog, on kaže dođe vamo, ja dođem i kažem u čemu je problem? Kažem, nema nikakvog problema. Pa zašto ste me držali toliko vremena? Onako, kaže. I vrate mi to, dobro, ali već sam doček tih ljudi, prijatnost na svakom koraku i je izbrisala taj ružan detalj, sve ostalo je bilo u redu. Iranci imaju nevjerojatne uslove za napredak, za trening, imaju jedan sportski centar koji nema niti jedna zemlja u našem okruženju, niti će imati narednih 20 godina sigurno. Tamo su smješteni gotovo svi sportovi sem fudbala, svako ima svoj savez, dvoranu, neki mini smještaj za reprezentaciju ili za mlađe kategorije. Dvorana naravno je 24 sata u službi, puno reprezentacija. Iran ove godine imao gotovo sve mlađe selekcije i muške i ženske su bile na velikim takmičenjima. Radili su tamo jako kvalitetni i dobri treneri prije mene, imaju dobru ligu, imaju igrača koji bez ikakvog problema mogu igrati u Evropi, neki igraju po Evropi. Imaju malo problema sa njihovim društvenim uređenjem i politikom, mora se oslužiti vojska, imaju par tih vojničkih klubova, znači ako nećeš da ideš u regularnu vojsku, onda odeš u taj klub, igraš 2 godine i završio si vojnu obavezu i fizičke predispozicije su sjajne iranskih sportista, oni su i odbojkaši fenomenalni, odlične, onda kao fudbaleri oni su prva reprezentacija koja se plasirala na svjetsko prvenstvo je bila iranska reprezentacija sa najvećim brojem osvojenih bodova. 80 miliona ljudi je. Teheran je 20 miliona ljudi, gotovo kao 3 Srbije, je li tako? I jedino što su pod sankcijama i njihovi treneri veoma teško napreduju jer recimo kod njih je YouTube isključen ili mogućnost da se edukuju je minimalna, pa je to otežavajuća okolnost. Inače su divan narod, po njihovom vjerovanju gost je dar od Boga i oni se trude na svaki način da ti pomognu i učine sve da se ti osjećaš prijatno i komotno tamo i ja se stvarno tako osjećam.
Dobro, kako je živjeti u Teheranu? Provodite dosta vremena tamo, mimo rukometa, kakav je život, kako se osjećate, jel šetate, jel posećujete nešto? Moj prethodnik Manolo Cadena, Manolo Montoya je proveo 5 mjeseci zatvoren u tom sportskom centru. Ja zatvoren u sportskom centru, u stvari mogu više da izdržim pod vodom, bez vazduha, nego da miran na jednom mestu. Tako da sam upoznao Teheran sa jedne druge strane, toliko divnih restorana, toliko divnih mjesta. Delovi Teherana podsjećaju na Dedinje. To je stara persijska kultura, to je bogatstvo nevjerovatno. Islamska revolucija je malo usporila sve to, ali su oni jedan napredan narod, na kraju krajeva posjeduju atomsko oružje, zato su i na udaru Amerike, i ja sam odlučio da od sad trenam samo atomske sile. Znači, ali Teheran, bio sam u jednom turskom restoranu, vlasnik, odnosno suvlasnik mi reče da je jedan Beograđanin suvlasnik tog restorana. Rekao, vidi gdje nas sve ima, jel? Nisam, čini mi se, zadnjih 10 godina otišao u bolji restoran. Stvarno je nevjerovatan, ima japanskih, ima svih vrsta restorana. Naravno, nema svinjetine, zato što su muslimani, ali oni svi onako intimno priznaju da su negdje probali kada bi odlazili iz zemlje. I sad taj režim, takav kakav jeste, uvijek u tim zemljama je taj režim koji malo strožije gleda na demokratiju, usporava, ali njihov razvoj. Ali ja u to ne ulazim, ja se tamo jako dobro osjećam, poštuju me, poštuju sve ono kako smo se dogovorili po ugovoru, sve ono što ja napišem kada su pripreme u pitanju, oni zaustave prvenstvo kada god ja to kažem, ali ponavljam da je Teheran kao bilo koja svjetska metropola i prestolnica, jedino je saobraćaj haos. To je nevjerovatno. Autoput je 6 traka, 3 na jednu stranu, 3 na drugu. Kada dođe onaj udarni, to je kolaps totalan i tu možete da vidite svega i svašta. Znači, metro imaju? Imaju i metro, ali tamo vam naiđe automobil u suprotnom pravcu, recimo, ili ne znam, vidite na motoru otac, majka i 2 dece, ja ne znam kako oni ne padnu i još zakače neko brdo nekih stvari i onda vidite tamo, recimo, Porsche Cayenne ili ne znam šta, pored neke koji se raspada. Stvarno su kontrasti veliki, ali su jedan dobar narod, iskreno. Dobro, čeka vas svetsko prvenstvo, osvojili ste bronzu na islamskim igrama, tomu dođe neki pandan mediteranskim igrama. Otprilike tako. I idete na svetsko prvenstvo, Iran je samo jednom učestvovao na svetskom prvenstvu 2015. čini mi se, ovo je drugi put, tad ih je vodio Borut Maček u Kataru. Šta očekivati, grupa Španija, Crna Gora, Čile? Pretpostavljam da je Čile ta ekipa koja se gađa za prolaz dalje. Pa ne treba biti tu mnogo pametan, ali Čile, ja mislim, učesnik zadnjih 7-8 svjetskih prvenstava. Doduše, tamo oni imaju Čile, Argentina i Brazil četvrti, teško može da se uključi, zato su i stalni učesnici, ali oni napreduju. Ja sam gledao sada polufinale njihovog prvenstva protiv Argentine, igre su jako dobru utakmicu, trče dosta, Španci su im treneri, tako da ta škola mi je i poznata, govorno područje je logično špansko, jel? I ja, a i Zoran Roganović smatramo da treba dobijemo Čile tako da bi obezbedili prolazak u drugu rundu. A šta će se desiti između nas? Logično je da razmišljate da je Crna Gora u ovom trenutku jača. Pokazala je to i mene iznenadila utakmicom u Sarajevu, gdje su bukvalno razbili Bosnu i Hercegovinu. Ja sam gledao cijelu utakmicu. I odavno Crna Gora nije odigrala jednu bolju utakmicu nego tog dana. Ali dobro, čini mi se da su nekako njihovi igrači sazreli, da imaju jednog kreativnog selektora koji je disciplinovan, imaju jednu dobru emociju i mislim da su oni ti koji bi mogli da budu drugi u grupi. Za mene su Španci tu neprikosnoveni.
Na meni je da dobijemo Čile, da odigramo dobru jednu takmičarsku utakmicu protiv Crne Gore i da se ne obrukamo protiv Španaca. Ako bi uspjeli da prođemo u drugi krug, igramo još 3 utakmice, možda to mogu biti Poljaci, Francuzi i Slovenci, mislim da bi to za ovu generaciju bila jedna velika škola i priprema za ono što bi po meni bilo objektivno da uzmemo medalju na azijskom prvenstvu sljedeće godine u septembru, jer ove godine trebalo se odigra, pa su zbog korone odložili u Kini i pomerilo se za godinu dana u istom terminu sljedeće godine. Tu isto ozbiljna konkurencija, Koreja, Katar, oni su neprikosnoveni tu, pa onda imamo Bahrein, imamo Saudijsku Arabiju, to su, ajde da kažem, ozbiljne reprezentacije za taj nivo rukometa i za to podneblje. Ali ima materijala kod Iranaca i fizičke predispozicije su da se s njima može dobro raditi. Kad bi se poboljšao rad po klubovima, mislim da bi Iran u dogledno vrijeme sa jednom dobrom strategijom mogao da bude, ajde kažemo, svetska sila. Kakva je vojna, takva bi mogla biti i sportska. Planirate gledati Iran na duže staze? Mislim, na duže od svetskog prvenstva, duže od januara. Kako razmišljate uopšte? Kako planirate? Da, ja sam dobio ponudu da produžim ugovor, ali sam rekao da pre ovog odlaska, odnosno dolaska u Srbiju, kada se vratim u novembru da ćemo razgovarati, jer ja hoću stvarno prvo da vidim da se smire ti neredi koji su trenutno tamo. Ja ne želim da budem negdje ili dođem u poziciju da bude građanski rat ili da se zatvore aerodromi i da mi se desi takva neprijatnost. Iako sigurno ja bi bio na sigurnom i ne bi bio u nikakvom problemu, ali ne želim stvarno da budem u takvoj situaciji. Sad, imao sam i čak jedan intervju, odnosno bio veliki broj novinara, kada nevjerovatno možda da rukomet, odnosno ja privlačim toliki broj novinara, ogroman broj novinara dođe na konferenciju za štampu, na pitanje nekih novinara kada je ova dešavanja kada su u pitanju, ja sam rekao samo da ja želim da u cijelom Iranu vlada toliki mir, ljubav i tolerancija kako vlada u reprezentaciji. To je moja želja. A sad koju pravu krivu, ja rekao neću da ulazim u te stvari. Mislim da je to najpametniji odgovor koji sam ja mogao dati, jer ne bi valjalo da sam bilo što drugo rekao. Ali iskreno mi je žao da se takve stvari dešavaju, jer oni kao narod ne zaslužuju tako nešto. Nisam pratio iransku krizu, neću da idem dalje, otprilike da, nisam, ne mogu da... na to, nema razloga. Jasno. Ništa, vratit ćemo se na jednog od prvih učenika možda Zorana Roganovića. Zoran Roganović kad je počeo trenersku karijeru rekao je savjet od Vuje koji sam dobio, hoćeš da budeš trener, idi u salu i zaključaj se. Tako je. I Boga mi zaključao se, evo, 4,5 godine sa Crnom Gorom, reprezentacija ide napred, napravili su fantastičan uspeh na evropskom 11. mestu, to je za Crnu Goru sjajna stvar, istorijski uspeh. Dobar je. Dobra je reprezentacija, nema šta, sazreli su igrači. Sazreli su neki igrači, nedostatak cijelog tog projekta je što nema mnogo mladih koji nadolaze, taj mali Čepić je jedini. Slaba je liga, nema dovoljno kvaliteta, malo je to ljudi, ajde da tako kažemo, da bi se izvukao takav kvalitet, ali zašto Islanđani mogli bi onda i oni, jer tako, samo treba dobra strategija i ono što ja uvijek kažem su za sport potrebne 3 stvari, pare, lova i novac. Kad to imaš, onda je sve nekako bolje drugačije. Imali su oni neke turbulentne situacije, neka neslaganja u stručnom štabu, pa neki igrači, pa nekih tih izjava, ali nekako se čvrsto drže i vi Crnogorcima ne trebate uopšte da držite neke motivacione govore. Oni su sami po sebi našpanovani za svaku utakmicu, jedni druge motivišu i ne znam da su protivnik bilo kome. Imaju igrače koji igraju u kvalitetnim ligama i to zapažene uloge. Mali Branko Vujović izrastao u fenomenalnog igrača,
Miloš Vujović na levom krlu isto ima, Stevan Vujović, u stvari stalno neki Vujović, ne znam šta li je, da li je to osnov zbog čega su tako dobri, šalim se ja kad je to u pitanju, ali je Zoran jednu ozbiljnu školu prošao u Švedskoj kao igrač, pa poslije kao trener i sada je čvrsto drži taj kurs, mnogo mi je drag, mnogo ga volim, stalno smo u kontaktu, sa velikim uvažavanjem, on se meni obraća, nikad mi se nije obratio sem sa vi, a već smo prijatelji godinama i ja ga ne ispravljam u tome, čak mi prija kad mi se tako obrati, ja njemu kolega, a on meni kako ste vi i tako dalje, ali vidjet ćemo, oni sad moraju da potvrde taj rezultat sa Evropskog prvenstva gdje su pobedili i Hrvatsku i Sloveniju, jer tako, i to moraju da pokažu i onda ću pokazati da su na pravom putu. Da, pa ima tu nečega, ja sa mnogima sam na ti u rukometnom svetu, ali sa Veselinom Vujovićem nikad neće biti, iako mislim da imamo jako fin, lep odnos i onako iskren, odličan, ali ostaćemo na vi veliko poštovanje. Dobro, on je sa Cetinja, ali čini se da je brzo pokupio evropske fazone, postoje pravi onako, kako kažem, išlifovo je onu, ajde sada ne lupim nešto, ali ono što Cetinje nosi, onu grubost neku, on je to uspeo da... Nije ono ja pa ja, on ima prostora da primi savet, da posluša, da... Imao je i on ozbiljnu putanju, bio je i ono u Partizanu, bio u Borcu iz Banja Luke, igrao je u Španiji, igrao je u Švedskoj, ali njegovo kućno vaspitanje prije svega ga dovodi do toga da može napredovati i kao trener i kao čovjek. Jednu sjajnu porodicu, mislim da mu se za starijeg sina interesuje Barcelona, za golmana, ja čak mislim da će otići, iako je mlada, da će otići tamo, što znači da je jedna genetika kod njih prisutna i radi puno na sebi i samouvjeren je. I sad kad koja god reprezentacija, kad mu ja govorim čekaj nemoj daješ takve izjave, prejaki su, bit će tu svega, a gdje, odraćemo ih sigurno, znaš. I onda kad se desi kontra, ja kažem, a Bogo mi sam mislio, a dobro, ajde ovaj put, ali sljedeći put ćemo tako da taj optimizam koji nosi i prenosi na igrače i drago mi je zbog toga. Jasno. Dobro, Srbija, proces sa Đironom već traje 2,5 godine, što je u Srbiji preduslov da postoji ikakav kontinuitet da se nešto vidi, jer uglavnom smo to prekidali prerano. Ja sam možda veći optimista nego vi ste umereni, a kako vidite Srbiju, evo ide svetsko prvenstvo, grupa Nemačka, Katar, Alžir, i šansa da se dođe do tih olimpijskih kvalifikacija, to znači četvrtfinale, eventualno to neko 9. mesto. Sad, koliko je to realno? Realno bi bilo da se pobjedi Alžir. Katar je ozbiljna takmičarska reprezentacija. Imaju trenera koji je stari Vuk i imaju podršku svjetske rukometne organizacije. To je jasna situacija. Tako, Njemačka je predstavnik evropskog rukometa, jedna rukometna velesila. Plašim se da možda imamo i neki kompleks od njih, ali je grupa u koju može da se igra. Može da se igra. Fenomenalno bi bilo kada bi u prvoj utakmici pobjedili Njemce. Onda bi sve drugo bilo. Jer je teško, recimo, izgubiti od Njemaca, pa onda vraćati motivaciju i fokus na ono što te čeka nadalje. Kroz kvalifikacije prve i druge koje je Girona vodio, nemamo nikakav problem. Ajde da kažemo, ali evo u ovim drugim ne možemo mi govoriti da je Finska ili Slovačka da bi se sad kitili takvim utakmicama. Korona je poremetila takmičenje u kojemu Evropsko prvenstvo zadnje je poremećeno totalno za sve reprezentacije, ne može se objektivno sagledati šta je to dobro, a šta je loše, ali kako je bilo za nas, tako je bilo i za sve ostale reprezentacije, pa tu i ne možemo se pohvaliti nekim rezultatom. Ovo je jedan ozbiljan test za ono što Girona radi i za kvalitet naših igrača. Zadnja ta linija golmanska, krilna je vrhunskog kvaliteta.
Na pozicijama bekova fali nam i iskustva, bogom i kvaliteta malo. Ali to je kolektivan sport, ukoliko ga tako shvate, ukoliko ne idu onom logikom ko dodaje, taj se ne prodaje, imaju ozbiljnu šansu da naprave dobar rezultat. Bilo bi jako dobro da se vratimo u porodicu onih sportova koji Srbiji donese dobre rezultate, veselje ovih ljudi i konačno da se i mi pojavimo tamo ispred Skupštine. Nisam ja ljubomoran na odbojkašice, košarkaše ili, ajde da ne kažem, sada i nisu postigli, a imali su sve preduslove košarkaši da budu na vrhu sveta, ali nisu. Ali mislim da je potrebno, da je Srbija rukometna zemlja, bez obzira na sve, da u svakom gradu postoje ljudi koji vole rukomet i to se pokazuje čim napravimo par dobrih rezultata, javljaju se sa svih strana. Daj Bože da tako bude iskreno. Dobro, je li ova reprezentacija, mislim, činjenica je da mi praktično imamo možda neka dva igrača koji su preko 30 godina, Petra Đorđića i Ilija Butovića, da su ovi momci u pravim nekim godinama, da dolazi neka dopuna sa ovim juniorima, Dodićem, Kosom, Borzaš je dosta mlad i tako dalje. Imamo još interesantnih igrača, imamo jednog desnog beka u Barceloni, jednog desnog beka u Visli iz Plocka. Kako vidite budućnost uopšte reprezentacije? Ne gledamo ovo takmičenje uopšte. Kakav nam je kapacitet u narednih godinu, 2, 3? Teško je, to su sve nekako hipotetička pitanja. Znate kako je kad neko kaže mlad igrač? Ja sam igrao finale seniorskog svetskog prvenstva sa 19 godina. A ovaj kaže mlad igrač 21 godinu. Mlad igrač je sa 16-17 godina. Sve kasnije je neka nadgradnja. Ukoliko sad neko filozofira, neko eksplodira u 20, neko u 25, taj ko je talenat, on to pokaže već u ranom razvoju, to ne može me niko ubijediti. I to je talenat i rad, ukoliko se nastavi u tom kontinuitetu. Mene samo plaši što ta deca se više ne formiraju u našem načinu takmičenja, škole i svega toga. Jer ti ćeš dovesti neko dete koje se formira u Poljskoj, neko dete koje se formira u Španiji i neko igra sa igračima iz Srbije. Ne prolaze našu školu. E sad, ta naša škola bi morala dobro da se zamisli da li bi morala da menja nešto. Jer došli smo u poziciju da zemlje koje nisu rukometne velesile, Italija, Holandija, Grčka, igraju izuzetno ozbiljan rukomet. Farska ostrva igraju izuzetno ozbiljan rukomet, jako lijep za oko, sa svim onim segmentima modernog rukometa, a meni se čini da mi tu još nismo sve to prihvatili. Zašto? Zato što se tako ne radi u mlađim kategorijama. I nije Đironino da uči dečake da trče ili hvate, on je samo da ih spremi, motiviše taktički i da idu na takmičenje. To moraju da urade treneri u mlađim kategorijama. A ja veoma često kada odem negde ili vidim nekog ko ima privatnu školu, rukomet i tako dalje, ja tu vidim dečaki i devojčice zajedno. Neki su visoki, neki su debeli, neki su mali, svi oni samo baci loptu, oni trče po terenu, jurcaju levo, desno, on razgovara na mobilnom telefonu i ja kažem, čekaj bre, šta je svrha ovog? Da on dobije tu svoju platu ili da se ta deca razviju? Mislim da bi Rukometni savez morao više da kontroliše te škole rukometa kod nas. Da bi ti treneri morali da prođu neku obuku ili dobiju neku dozvolu da otvore rukometnu školu, ajde tako da kažem. Pa sad uzme neko, ajde, prodaje palačinke, prije podne, popodne, ne mislim, ne želim nikog naravno da uvredim, ali morali bi da radimo više na tome. Veoma često sam u Zagrebu, u Segedinu ili na tim utakmicama Lige šampiona, ali ne vidim baš neki broj naših trenera da tamo ode. Ili da je otišao da posmatra rad nekog dobrog trenera, da bude mjesec dana, da se obučava. Ja kad sam bio u Zagrebu, kod mene su dolazili treneri iz Danske, Norveške, iz Njemačke, a ja sam trener iz Japana, su dolazili ljudi da gledaju moje treninge.
Pa evo imamo situaciju sad da je Liga mlađih kategorija Vojvodine suspendovana, ukinuta jer nema dovoljno licenciranih trenera po novom zakonu o sportu. Savez je navodno obezbedio sredstva da se uradi prekvalifikacija tih ljudi, ali se ljudi nisu pojavili jednostavno. Znači da ljudi ne vide nikakvu perspektivu u rukometu u Srbiji. Očigledno. Eto, upravo tako. Upravo tako je. Ja ne mogu baš ući u srž problema i šta je i zbog čega je to tako, ali više se ni ti ljudi ne osjećaju sigurni u svom poslu. U puno tih malih klubova su neki sponzori samo dok im recimo dete igra rukomet i ti si obavezan da to njegovo dete guraš iako je objektivno nije kvalitet, onog trenutka kad to tata shvati, dete shvati, nestanu. Onda se tu prihvataju sponzorstva neki ljudi, najbrži vid afirmacije preko sporta. Znate, da biste izašli u novine kao lekar, morate da napravite neko epohalno otkriće, napravite, uradite ili da zabrljate nešto baš debelo, jer tako, a sad tu postanete predsjednik nekog seljačkog lokalnog kluba, odmah su novinari, odmah ste na televiziji i to je najbrži vid afirmacije i to ovi neki kontraverzni biznismeni koriste i onda oni dozvoljavaju sebi da odlejući 2 utakmice fudbalske, košarkaške, sude o nekom čoveku koji je tu godinama. Kako se taj čovjek osjeća, kako se osjećaju svi oni koji trebaju da dođe tu, tako da se plašim da ljudi beže od rukometa iz tih nekih razloga. Pričao sam sa profesorom Koprivicom i on je, kada je pričao o odbojci u Srbiji, rekao da je to struka iznela u velikoj meri, naravno, Boričić i sistem koji je stvorio, praktično iz sporta koji je 90-ih bio u odnosu na marginama, ali da je struka radila ozbiljan posao i da je i Terzić produkt neke struke i da su ljudi napravili takav sistem da sada, evo, praktično su svetlosnu godinu ispred nas. U trenucima kada je predsjednik stručnog trenerskog saveta bio Branislav Pokrajac, pa ne znam, neka zvučna imena bila tu, dešavalo se zlo u Srbiji, oni prevrati vlasti ovog onoga i niko nije konstatovao mišljenja tih ljudi. Dešavalo se da upravni odbor donese jedne zaključke, hoću reći stručni savjet donese jedne zaključke, a upravni odbor Rukometnog saveza preinači to što je stručni savjet. Zamislite, onda ti ljudi kažu podnosimo ostavku, mi više nismo, jer ako kaže reprezentacija do 18 godina treba da radi to, pa kaže ne može to, neka radi drugo, to kaže neko ko nema veze sa rukometom. Zašto bi jedan profesor Pokrajac ili bilo ko sede u tom u toj komisiji, u tom savetu koji nije plaćen, koji je volonterski, a da te niko ne konstatuje 5%. To su stvari, mi nismo napravili sistem u kojem se zna da do 10 godina deca rade po tom planu i programu. Do 13 godina taj program. Znači, treba znati voditi sa oba 2 ruke, kontrolisati 2 lopte, onda ruku držati pravilno, sve to treba da stoji, da bude posloženo. Ima tu nekih knjiga, ali sistematike u svemu tome nema. Nego je to prepušteno ovim nekim trenerima koje smo pomenuli, pa on uzme i kaže deci, ajmo zagriti se, trčite 30 krugova. Čekaj, zašto 30 krugova? Moramo znati zašto 30 krugova. Onda od te dece pola neće da dođe sljedeći trening jer se njima ne trči 30 krugova. Decu treba pustiti da se igraju, da se zabavljaju, da ih privučete tu. Na fin način im obrazložiti zašto bi trebali da odu da uče školu ili drugi sport, a neke one prave zadržati, da bude prava selekcija. Ja sam veoma često se razmišljao da treba praviti testove dece inteligencije. Rukomet, odnosno ceo sport, a rukomet je brz sport, ko ne razmišlja brzo i ne može u kratkom roku da donese odluku, ne može biti rukometaš. I dolazimo u poziciju da sportisti, ljudi, mladi momci, oni koji su pametni, inteligentni,
shvataju da teško mogu da uspiju u sport, jer samo retki uspiju. Oni se odluče da studiraju, da završe nešto. Jeste čuli vi nekog da nije završio studije? Mali broj. Uvijek se završi kako god traje, završio studije i ima obezbeđen život, jel tako? Ovi koji su mangupi, frajeri koji se ne plaše, oni idu kratkim putem, idu u kriminal. Koliko će trajati i dokle će izdržati, to se niko ne zna. I onda imamo treću kategoriju omladine. Nisu inteligentni, nisu hrabri, a hoće se bave sportom. I sad ti od treće kategorije treba da napraviš vrhunskog sportistu. Ne možeš od bukve violinu napraviti, nema teoretske šanse. Biće ona, ali neće dati onaj zvuk kako to Stradivari, već ko to može da... A onda dođe i konkurencija sportova, pa svi žele da budu košarkaši, svaki dvometraš. Sad u ovo vreme ja verujem da Veselin Vujović ne bi se bavio rukometom, da bi izabrao košarku. I mnogi, pričao sam razgovoru Nenada Peruničića i Patrika Ćavara, na primjer, gde su obojica, ne znam, u Austriji pre 2,5 godine i otprilike posle 5. rečenice počeli su da pričaju, Bože, što nismo se bavili košarkom, i mnogi bivši rukometaši razmišljaju na taj način. Koliko bi više postigli, odnosno bili bogati ili zdravi, tako je otprilike. Recimo, uzmemo Cetinje. Imaju 2 osnovne škole i u tim školama će se u prvi razred upisati 60 dece. Aj govorimo hipotetički, 30 su muška deca, 30 su devojčice. Od tih 30 dečaka, neka njih 20 koji su talentovni hoće, oni 10 dečaci nisu baš za to. Sad ti od 20 dečaka treba da popuniš rukomet, košarku, fudbal, tako ne postoji šansa. Ako kvantiteta nema, veoma je teško sve to napraviti, onda niko se ne trudi da otme. Ja kad god vidim nekog odbojkaša, kad mu nameste da on to smečuje, ja pomislim, Bože, kakav bi ovaj rukometaš bio. Onako ga, kompletan je pokret, jako sličan rukometnom. Ili NBA liga, sve ono što postižu neki naši košarkaši tamo, i to je ogromna propaganda. Vi odmah posle utakmice košarkaške reprezentacije na terenu vidite veći broj dece. Rukomet nije ulični sport. Znate, ne može dete uzeti samo, nacrtati na vratima od garaže goj i mlatiti po onom golu. Morate da ima njih više, da ima teren, da ima... Fudbal nameste dva kamenčića, s jedne, s druge strane, 1-1, 2-1, isto tako. Košarka, 2-2, 3-3 može. Rukomet nije ulični sport i to je otežavajuća okolnost za nas. Dobro, da se vratimo. Vaš tenis partner Đole Teodorović osvojio bronzanu medalju. To je prva medalja posle onih vaših kadetskih sa generacijom 8-6 Nenadića i Šešuma. I tu medalju su izneli momci koji rukometno nisu porasli. Ne igraju u Srbiji. Da, pa nikad i manje više i nisu. Znači, Dodića je pravilo Skoplje, tako je. Kosa je napravio Ljubuški i sad mi možda imamo pogrešnu krivu sliku kako se radi ovde, a 2 bisera su praktično rukometno odrasla u inostranstvu. Imamo braću Cenić koji će sigurno biti neki reprezentativni materijal, obojica su u Barceloni, imamo Mitrovića koji je u Poljskoj, koji je opet neki materijal za reprezentaciju. Možda je ovo i jedini put da mi očuvamo rukomet, da nam deca odu, pa ako prežive. Pa ne bi mi bili jedina zemlja. To se dešava i Islanđanima, dešava se Dancima, dešava se Šveđanima, oni svi jako rano odu, gotovo svi u Bundesligu, je tako? Pa onda kasnije ih selektiraju, vraćaju se, igraju za svoje reprezentacije. Jako mali broj njih je baš sad 27-8 godina ušao u reprezentaciju Švedske, iz švedskog kluba, svi oni odu napolje. Možda, ali je to porazno za sve ljude koji se bave ovim poslom, odnosno rukometnim poslom, da bi decu spasili i rukomet spasili, treba da ih formiramo negde drugo. To je, ja mislim da je to pitanje za državu, pitanje za rukometni savez, da sednu, da vide i da odlučimo. Znači, molim vas, evo, 4 sledeće godine
vršimo upis, rukometna akademija, predavači će biti ti ljudi, ti ljudi će biti stipendirani, bit će obavezni da ostanu u našoj zemlji toliko godina po završetku te škole i da vidimo da li na takav način možemo napraviti nešto da te ljude, pre svega zadržimo stručnjake, a oni će svojim znanjem, harizmom i svim onim zadržati tu decu. Jer ako roditelji i klubovi shvate da će njemu dete da napreduje uz tog trenera, što bi ga on poslao negde u neko nepoznato. Ali ako on kaže, ma kakvi s ovim, nema šanse, nema sreće, najgore što imamo taj neki mentalitet da je nekako sve tuđe bolje. Ja nisam stvarno pristalica toga, mislim da imamo divnu zemlju, da imamo divne ljude, imamo sve resurse da živimo u blagostanju i mislim da stvarno bi to treba da bude otvorena tribina za Olimpijski komitet, za Rukometni savez, za ne znam, Ministarstvo sporta. Nije samo u rukometu u pitanju, pretpostavljam da i u odbojci i u drugim sportovima je migracija velika, odlaska u inostranstvo, a to je ozbiljan problem. Ako imaš zdrav sport, zdravu omladinu, imat ćeš zdrav naraštaj, zdrave škole, zdravu budućnost zemlje. Mislim da bi se sadašnjost je takva kakva jeste, ali treba puno razmišljati o budućnosti. Dobro, imali smo ovaj septembar koji nas je malo otreznio, neuspehe i vaterpolo i odbojkaške, muške i košarkaške reprezentacije. Negde Srbija od zemlje koja je dominirala u tim igrama, to ide malo na dole, a individualni sportisti, pretpostavljam gde je jeftinije i gde više zavisi od manjeg broja ljudi, da to ide na gore. Pa, ne znam šta da kažem, stvarno, meni su košarkaši pokvarili dan, nedelju, život su mi pokvarili. Ono trenutka kad su ispali od Italijana, meni se smrklo, ni za šta više nisam bio, toliko sam ja sa uživanjem gledao onih prvih nekoliko utakmica, toliko sam vjerovao da smo dominantni, nisam sumnjao nijednog trenutka, mada sam se pribojavao Italijana jer nas je ona arena i ona pobjeda malo spustila na zemlju, pribojavao sam se da mogu da ponove, a oni su igrali katastrofalno sve mečeve prije toga, provukli su se kroz iglene uši. I po meni najnezgodnije protivnik kojih smo, ali mi tog dana nismo ličili na sebe. Čak ni selektor Pešić ne liči na sebe, ni igrač, ni takve velesile, pa imamo 3 MVP-a, tako? Kalinić je ABA lige, Micić Evrolige, da. I Jokić je. To je kapital kakav nema niko na svetu. I nažalost, završilo se kako je završilo. Kod vaterpolista sam mislio da se može desiti. Mislim da su oni napravili jednu smjenu generacija, da je to tako malo planski, da će oni da se vrate. Vaterpolisti su veliki borci, ja njih obožavam i cenim ih kao sportisti, kao ljude. Takav napor, a tako malo vrednovano i cenjeno kako oni to i rade, oni zaslužuju svaku pohvalu. E sad odbojkaši, ne znam kako da ih, oni su nekako kao neka ona ni gorka, ni slatka kafa, negde su tu na sredini, isto su imali sjajnu grupu, sve su dobili i onda u tom ukrštanju od Argentine beše, tako, sa Argentincima su ispali. Da, mislim valjda. Da, a mislim da jako dobro rade. Ja sam siguran da njihovi savezi i oni kao sportisti, treneri znaju, imaju snagu i da će u narednom periodu pokazati da je to bio jedno takmičenje koje treba zaboraviti. Da. Dobro, spomenuli ste košarku, pre 5, 6, 7 godina smo radili jedan intervju, sećam se, rekli ste u rukometu dolaze promene kao kad se na jugu upaljač ugradi u automobil, a zato ko ovo gleda, ko hoće da gleda ovaj rukomet ovakav sa ovakvim pravilima, je se menja nešto ili možemo da ponovimo priču od pre 6, 7 godina? Pa nešto se minimalno promenilo, ja se samo ne slažem sa ovim pravilom golmana kao 7. igrača. Odnosno, može da se napravi i to pravilo, ali ne može onda da ti svira sedmerac ukoliko si ti napravio faul na nekom tamo, a nemaš golmanu na golu.
ti mene dozvoliš da ja igram sa 7. igračem, mi promašimo, čovjek uzme loptu, ti ga fauliraš, najnormalniji rukometni faul, on ti svira 7-erac. Pa pusti ti to, pa svo vreme nek sviraj da izvede, nek oni probaju da budu hitriji, pametniji, brži, ovako ti si, ne znaš da li si kažnjen ili nisi kažnjen u tom nekom pogledu. Još uvijek se lome koplja oko onog pasivnog igranja. Jedini sport na svetu u kojem tebi sudija odlučuje kad ćeš ti da šutneš. Kaže, igraš pasivno. A ne igram, čovječe, oni igraju odbranu fenomenalno. Ja se trudim iz petnih žila da postignem gol, ali ne mogu. Ograničiti mene vremenom, pa ću ja da to rešim. Challenge. Svi ozbiljni sportovi na svetu imaju challenge. Jer tako, evo sad mene nervira pa nekad to u fudbalu, u košarci, ali kasnije ti vidiš da je sudija pogrešio i pošteno je da se ta neka greška ispravi. Ja kao trener koji stojim pored klupe vidim da je protivničko krilo nagazilo liniju kada šutira i protestujem. Oni priznaju gol, zaustave i dodeli mi žuti karton, dvostruko me kazne. Zato što sam protestovao. Nema problema, ja uložim challenge, mi pogledamo, on je stvarno nagazio liniju. Poništi mu se taj gol, vrati se meni challenge, ne moram, mogu da imam 2 po poluvremenu, ne mogu ja celu da ulažem, ali tada bi učešće i učinak sudija se smanjio u odlukama nekim jako bitnim kada je kraj utakmice. I dalje će ostati da li je probijanje, da li je ovo, ja naprosto više ne znam kako neko može da brani pivotmena. Šta god pivotmen uradi, okrene se, malo ga je neko dirnuo, ono je 7-erac. A bek skoči, šutne, nekoga odvali, nikom ništa. To je kao... tako da to su neka pravila i jedina smo organizacija na svetu, sport u kojem imaš 59 minuta i 30 sekundi jedna pravila i 30 sekundi druga pravila. Pa ljudi, da li je moguće? I svako pravilo ima pojašnjenje dodatno. I ljudi su, ja ne gledam puno vaterpol upravo zato što ne razumem kada je četverac, kad nije četverac. Kaže, kad mu je lopta na ruci, oni njega udaviše, nikom ništa. Ja ne znam, potopili čovjeka ispod vode kao lopta mu je na ruci. Pa dobro, šta će da radi, a udavili ga. Tako i u rukometu kaže, pa čekaj, jel nije sad neko ko je prosječan? Pa jel nije ovo 7? Ba nije. Ali nije ovo, a nije, eto. Ja sam dobio kaznu normalno od Evropske federacije, jer sam rekao da posle 40 godina u rukometu ne znam pravila. Nije mi uopšte jasno da Zagreb koji je mogao da izjednači protiv Alborga u toj utakmici, napravili su nam 9-terac i ne dozvoljavaju nam da izvedemo 9-terac. Znači, sudija ne svira time-out, vreme prolazi, ovaj se nije odmako, gura mog igrača, pa jer to nije pre 7-terac nego kad sa centra, kad su svirali Slovencima prvi onaj poznati penal, jer nije veća šansa da će neko iz 9 metara postići gol nego sa centra. Da. Ja kažem samo da oni nisu mene kaznili zato što sam ja rekao da oni ne znaju pravila, nego zato što sam navodno ušao u polje koje je predviđeno za reklame pa je to zabranjeno. A gledam juče Željko Obradović i Iskariolo po 1,5 m su u terenu, a vi kao u kavezu. Da. To je drugi sport, mi smo u kavezu, nema i sudija tamo dođe i priča sa Željkom, objašnjava mu. I fino mu kaže, fino mu objasni sa Maksim. Oni znaju da su treneri po stresu, da su oni ljudi koji rade jedan zahtevan posao, da je njima glava u torbi, što se sudijama baš interesuje. Ja nisam čuo, ne znam koliko godina nazad, da je neki sudijski par kažnjen za neki propust. A znam neke koji su napravili ozbiljne propuste, pa su poslije nagrađeni za te propuste, znači da je taj propust bio namešten, ajde tako da kažemo. I sve dok se ne riješi ta situacija, ali mrka kapa da će u dogledne vreme se desiti neki promjena u Svetskoj ili Evropskoj federaciji, znamo ko su tamo ljudi. Neko kaže Hasan Mustafa je za vreme svog članstva, odnosno svog mandata, uvećao članstvo Svetske federacije za 30% zemalja. I kažu, bravo, to je nešto nevjerovatno. Ali 30% tih zemalja, od tih 30% zemalja, 80% nema reprezentaciju.
samo imaju registrovan savjet i dolaze da glasaju kada je ovaj kandidat za predsjednika. Tako da niko se ni ne javlja kao protiv kandidata. Jer Burkina Faso ili ne znam neka zemlja tamo ima isti glas kao Danska ili Hrvatska. Dobra, Evropa je digla ruke, Evropa glasa za Mustafu. Pa digli su ruke, naravno, jer ne vide svrhu da glasaju protiv. Pa onda se mu se ne zameraju. Jasno. Dobro, košarku pratite, gledate, evo sad je ovde najaktuelnija sportska stvar je Euroliga u Srbiji ovih dana i Partizan i Zvezda. Partizan se izvuče, juče bio je na lošem putu, loše su startovali, Željko je bio dosta negativan, nervozan. Evo, kad smo već kod Željka znate, dugi niz godina, manje više ti generacija i vratio se i naravno prvo pitanje šta ti treba da se vratiš, evo to ćete mi reći vi, kako vi gledate uopšte njegov povratak i uopšte evo krenulo je porazima, mediji spremni, dočekali su ga na nož, mnogi, mada su i mediji podeljeni na crvene i crne, ali mnogi su ga dočekali na nož i kad se pobedi ne valja zato što su srpski košarkaši Partizanu dali 3, 12, 13 poena, a stranci ovoliko, puno crnaca, puno svega. Kako vidite uopšte taj njegov povratak u srpski sport, jer mu je trebalo povratak u ovo blato ovde i uopšte kako vidite se? A Željko je sem vrhunski čovjek, sportista, trener. Željko je malo i bojem. Željko voli da se druži, da izađe. Njemu je Beograd centar sveta. Odakle god je mogao, on je dolazio stalno u Beograd i zasjetio se malo iz gore, je bio te evropske košarke, smatrao je da treba da vrati neki dug tom klubu kojim je prvi dao šansu, odakle je krenuo i da bude malo u svoju porodicu, svoje ljude i da bude tu. I krenuo je nekim putem prve godine su doveli dosta mladih igrača, meni se to jako svidilo, rekao sam da je to dobra strategija. Taj Partizan je bio poznat da je afirmisao nekog Jana Veselog, da je došao iz neke tamo češke koje lige, Lover, kako se zove onaj Francuz, i puno velikih igrača je došlo ovde, napravilo rezultat i sa tom nekom strategijom Partizan je bio puno emocija. Prve godine sada su potrošene ozbiljne pare, dovedeni su igrači svetske klase iz vrhunskih evropskih klubova, samim tim sebi staviš velik teret. Ne možeš ti reći da igrači nemaju pojma ili nisu dobri ako si ih ti dovodio. Onda je to odgovornost Zorana Savića i Željka Obradovića. I mislim da je iz tog razloga malo više nervozan nego što bi trebao da bude, pogotovo osjeća pritisak javnosti i to naravno se odražava na rezultat. Ova utakmica im je došla kao melem na ranu. Iskreno, došla im je kao melem na ranu. Ja se nadam i ne sumnjam da Željko zna, da Željko može, da će napraviti jednu seriju u kojoj će se izvući. Što se tiče Zvezde, vidjet ćemo, teška je Liga šampiona, igrati domaću, odnosno ABA ligu, tako, pa Ligu šampiona, to su ekipe sa vrhunskim igračima, sa velikim budžetima, treba putovati, treba odmoriti, jer to je jedan cirkus koji samo NBA može da izdrži. Mi u Evropi za takve stvari nismo spremni. I sad, ulagati toliko para i trošiti toliko da bi bio među 8, ali onih dolje, ja stvarno ne vidim svrhu. Ja sam jednom dao izjavu, dajte mi budžet košarkaškog kluba i napravit ću prvaka Evrope u rukometu, pa su se neki navijači Zvezde pronašli da sam ja protiv Zvezde, što apsolutno nema veze sa životom, ja sam zvezdaš, kao nešto sam ja prozivao da se daju velike pare klubu ili taman posla, da Bog da imali budžet od 100 miliona, što se mene tiče, je tako? Nego kažem da bi sa tim budžetom, gde će oni biti 14. rukometni klub Zvezda mogao konkurisati ozbiljno za Final Four. Siguran sam.
u 2-3 godine, jer ne možeš sve odjedno dovesti te igrače. Tako da, ali nije na meni da ja sad tu nešto filozofiram, svako ima svoju strategiju, vidi kako će, šta će, ja to šta da kažem. Pa filozofija ili ne, matematika je jasna, egzaktna. Mi imamo neki rukometni klub Partizan koji grca i nema budžet ni 200.000 evra ne može da skupi i sad ja kažem, ljudi kad se iznerviraju u februari kažu pa kako ovi rukometaši, pa 10, nema vas nigde, 15 ste, 17 ste. Pa kažem, se pitaš ti da li ono dete u Partizani Zvezdi ima novca da se prehrani, da dođe na trening, da izvede devojku na piće. Tako. Ne može da s razmera bude 100:1. U redu, košarka popularnija, svaka čast, ali da se napravi neki srazmer. 5:1 neka bude pa je super, ali 100:1 ne ide. Ja sam bio u Tuzli, juče prekjuče sam bio u Tuzli na nekom teniskom druženju i tu je sponzor, vlasnik, predsjednik Tuzla Citya. Ja njemu kažem, predsjedniče, mjesto da ste pametni i da u Tuzlu napravite evropskog prvaka sa parama koliko vam vrede 3 igrača, vi nećete biti prvaci ni Bosne i Hercegovine sa ovom ekipom, potrošit ćete pare i znači, sad, fudbal je fudbal, rekao je to pokojni Miljan Miljanić, najpoznatija izjava, jel? Na stadion može dođe 100.000 ljudi, negde na veći stadion i više. I svi se razumeju u fudbal. Znate, znači, kad dođe, namjesti se, uzmi semenke, lepo dovede tu sina ili prijatelja i onda pogleda sastav, kaže, vidi ovaj kreten nije izveo onog, ili vidi koga je on stavio, a ima 2 lijeve noge. On nemaju pojma šta je trener radio te nedelje, da li je neko povređen, šta se dešava, ali on je tu da njega kritikuje, da ga vređa. Sad, toliko nema stručnjaka u košarci, rukometu, je tako, bar sam na tribinama, pa je i manje mogućnost, ali u fudbal se svi razumeju, apsolutno. Ali jedini sport gdje vi možete da budete 90 minuta na stadionu da se ne desi ništa. I da vratite se kući i kaže, gde sam ja bio, šta sam radio. U košarci rukom da nema teoretske šanse da završi 0-0. Tako da kažem, ali dobro, to je opet će biti onih za i protiv. Ja sam zadovoljan što sam u rukometu i što sam ostvario i što još uvijek sam trener, dokle vidjet ću. Dobro, spomenuo sam malo pre Željka Obradovića i tog nekog toplog zeca medijskog koji prođe s vremena na vreme. Niste ga ni vi izbegli puno puta u životu i u karijeri. Imali ste možda pik karijere trenerske, pričamo o trenerskoj, 2015. 16. i 17. godine, te 2 godine, sa Zagrebom 2 četvrtfinala Lige šampiona, olimpijske igre sa Slovenijom, odlične četvrtfinale, dobra utakmica sa Danskom, prelep rukomet i onda ta medalja. I onda, reklo bi se da negde ste se spominjali kao novi trener Vesprema, imali ste ponudu Wisla Płocka, ozbiljnu ponudu, cifra je bila, evo, ja je znam, neću je spominjati, ali prosto, baš zato što je znam, prosto mi je neverovatno da ste izabrali drugi pravac i verovatno ste, mislim, sigurno ste pogrešili i posle toga je sve nekako se nizalo, jedan, drugi, treći. Krenulo nizbrdo. Da, krenulo je nizbrdo i došlo je, ajde kažemo, zadnja stavka je bila povratak u Skoplje i brz rastanak s Vardarom. Kako se čovjek osjeća kad krene tako karijera nizbrdo? Izgubi malo samopouzdanje? Šta kaže sebi? Taj odlazak u Niš je možda moj najveći sportski promašaj. Ali ljudi s kojima sam razgovarao, pa ljudi iz grada, toliko je to ubedljivo delovalo. Ja kažem, čekaj čoveče, što bi ja išao u neku Poljsku ako mogu da uzmem taj novac isti ovdje sa mojim ljudima, izražavam se na svom jeziku u jednom gradu koje volim i jako mi je drag, sa našim igračima. Mislim da su Makedonija imala svoj rukometni bum, pa onda imala Slovenija, Hrvatska, zašto Srbija? Ne bi sad jedan klubski bum, pa bi nam to se odrazilo i na reprezentaciju. Na kraju sam dao igračima pare da ih ne isteruju stanova, svoje pare pozajmio. Nešto nisam naplatio, nego sam još i svoje pare dao tamo. Iz Slovenije, oni su me doveli zbog mog karaktera.
na kraju im je taj moj karakter zasmetao. I To je sukob sa, mislim nije sukob, nego komentar na Aleksa Vlaha. Tako je, s kojim sam u najboljim mogućim odnosima, Bože, i non smo u kontaktu, znači to javnost ne zna, ali ni važno. Sad vidite šta je Slovenija posle toga napravila i gde su ostali, a opet, ja nekako uopšte ne razmišljam o tome, niti ja smatram treba budem trener Barcelone ili selektor Francuske ili ne. Mene kada neko pozove od srca i kaže mi neki projekat i ponudi neki not, ja naprosto kažem, ja uvek dajem sve o sebi gde jesam, u bilo kojem klubu da jesam, uopšte mi nije važan nivo. Neko će reći, vidi ga, Vuja sad u Iranu ili je Vuja sad u Nišu. Ne, ti ljudi su pogodili mene i moju emociju i način razmišljanja da ja tu mogu da radim. I ja nikad nemam rezerve da radim negde više i bolje i negde manje. Ja uvek dajem 100%. Ako sam gost na nekom kampu, ja uvek to kažem. Ja uvek govorim ono što ja kao trener radim, razmišljam, nisam komercijalni predavač. Oni to nešto iscrtaju, puste na one projektore, i doviđenja. Ništa, niti šur, niti video, svim tim nekim seminarama koji se drže za master coache, to ništa ne naučiš, niti vidiš. Veoma mali je broj. Ja uvijek kažem ono kako ja kao trener osjećam, tako da uvijek su kolege koje me slušaju zahvalne da sam rekao ono iz srca. I ja više ne gajim neke velike, specijalno velike ambicije. Imam 61 godinu. Ja razmišljam, ajde da obnovim ugovor sa Iranom i preuzmem još njihovog šampiona, par godina i to je to. A neka mi ostane malo života, bar da proživim sa porodicom, da to bude normalno, ne moram iz klupe u grob da ode, mislim, da se ne izražavam drugačije. I ja nemam nikakav problem da meni recimo sutra zove Loznica. I kaže, Vujo, mi imamo puno dece, grad je tu, ja kažem odlično. Koliko je to? 500 evra, odlično. Uopšte nikad za mene novac nije bio motiv koji me vuko na neku stranu. Sigurno bi zabirao neke druge klubove. Ali dobro, ima i nekih starih trenera od mene koji su pravili neke vrhunske rezultate, ostvarivali neke ozbiljne ostvarenja rukometna i trenerska. Pa vidjet ćemo ja. Evo sad sam u Iranu, idemo na svetsko prvenstvo. U nekim evropskim klubovima se nekim trenerima klimaju klubove, s klupe. Imao sam i neke kontakte. Nije to bio direktan poziv, to je bilo više kao informativno. Do kad si trener, od kad si slobodan i tako malo. Vidim da ostavljaju komentare navijači PIK Segeda. Da, ostavljaju komentare PIK Segeda. PIK Seged bi bio nekako, ajde da kažem, ja sam bio trener PIK Segeda 8 sati. 8 sati. Došao sam, dogovorio se sa PIK Segedom da preuzmem PIK Seged. Oni su mi ponudili ugovor, ali ugovor bio na mađarskom. Ja kažem, dobro, nema veze, pružili smo ruku, pa vi mene pripremite na engleskom i ja odem. I pre Šapca me zove Ciudad Real. A, to je to vreme. Aha. I da odem u Ciudad Real. Ja zovnem ljudi iz PIK Segeda, kažem, slušajte, to je moja želja, Španija, zemlja, sve. Ako vi kažete da ja održim svoju reč, ja ostajem. I oni mene nazvu, kaže, mislim da bi ti već si otišao glavom tamo i da ne bi pružio maksimum i to, i oni meni, ajde da kažem, dozvoli i ja odem u Ciudad Real. I napravimo sjajno i dobro startujemo sve do te utakmice za Flensburg, gde sam ja, kao naravno, pravi Crnogorac, morao da učestvujem u tuči, posle toga sam kažnjen i sve se nekako... Da, dobro, ajde, taj Ciudad Real, možda želje iz Niša, ta druga greška. Ciudad Real je prva, druga. Verovatno biste pokupili sve te 3 lige šampiona. Sigurno, i pitanje je da li bi Talan Dušebajev danas bio takva marka. To što jeste, a ste mu pomogli. Da. Dobro, i kažu ljudi, nije hteo Vuja možda u Vislu da ne bi bio tu podređen i u tom rivalitetu sa Talantom. Pa oni su upravo iz tog razloga došli. Trebao im trener ko može da izađe na kraj sa Talantom.
Ja sam bio trener, imali smo bili nekih sukoba u kojima sam ja kao trener, ja se sjećam, igrali smo u Alteji i gubimo 6 razlike poluvreme, a on nervozan ko pas, pregovara s sudijama, a ne možeš mu doći i ja mu kažem u slačionici da ostane, da neće igrati drugo poluvreme. Naša konverzacija je bila sve prijateljska i ja izlazimo na teren bez talona. Gubimo 6 razlike prvo poluvreme i dobijemo 4 razlike drugo poluvreme, znači 10. Ukupno 10 razlike. Od tog trenutka i uprava kluba i igrači, ljudi su shvatili da i kakav sam i da tu nema zezanja. Tako da, čak kad sam bio gost na jednom od njihovih finala Ciudad Reala, pa smo imali neku tribinu, on je priznao da ta titula koja je osvojena sa mnom protiv Flensburga je najteža titula sa tim kadrom igračkim koje smo imali, da on smatra čak posle svoje osvojene titule da je ta bila dosta teža i uvažavamo se, iako je on pas, kad se tu da su njega kažnjavali kao što su mene za one stvari koje pravi, on bi dugo odležao van terena, tako da kažemo, jel? Ali oni su mene zvali da se suprotstavim nekako talanu, ali sastav ekipe i ono što je tog trenutka Wisla bila, apsolutno nije bio mogućnosti, nisam video da možemo, a da budem drugi i da moram da pružim ruku kao drugi, nije mi se baš sviđala ta ideja. Iako bi ja konačno i otišao da se nije desio Niš i sve to, ko zna zašto je to dobro. Iskreno da vam kažem, da smo mi živi, zdravi, da nema problema. Uvijek se... Život je put sa 100 raskrsnica. I ako nema semafora ili putokaza, negde sigurno morate pogrešiti. Da li pravo, da li levo ili desno. Negde morate pogrešiti. Ja nisam imao nekih pravih informacija, napravio sam greške, ali nije to baš toliko skupo koštalo. Da, dobro, drugi povratak u Skoplje. Brzo se završio, niste dugo ostali na klupi Vardara, ali to je jedna silazna putanja, isto neka silazna putanja kluba koji je završio svoju zlatnu eru sa Samsonenkom i sa... Ja sam bio u Vardaru dok se uzizao kao klub i tako dalje, onda u zlatno vreme me nije bilo, onda kad se počeli da padaju vuja i krenuli smo dobro. Imate jake noge uzbrdicima, izbrdicima. Krenuli smo dobro, prva 3 kola, 5 bodova i tako dalje, još ja kažem ljudi polako doće teška vremena, a onda ti tu dolaze, ne znam, Kiel, pa ti dolazi Pik Seget u top formi, pa ne znam i tako dalje, tako dalje. I nije moj odlazak bio iz ovih loših rezultata. Bio je sasvim drugog osnova, nije ni za javnost i bolje da ne pričamo na tu temu, ali nije mogao Vardar večno tako da funkcioniše. Sa ogromnim dugovima, sa preregistracijom kluba, sa dovođenjem prosječnih igrača. Ja sam govorio Mihajlu da ne trebamo da dovodimo polovni igrača, da ih skupo koštamo, da dovedemo malo Kosa, Marka Milosavljevića, puno tih nekih mlađih igrača dovedemo tamo, da 4-5 godina se ta deca formiraju i tako dalje i onda da se dovede par ozbiljnih igrača i da se proba vratiti. Ali nekako je Mihajlo smatrao da i njemu je bio izazov da to ponovi što je Samsonenko radio, ali kad vi pogledate koji igrači su bili u tom trenutku i prilikom osvajanja, to je neverovatno. S kojim ugovorima. Tako je, s kojim ugovorima i kakav je to kvalitet, u kojim klubovima sad igraju, to je stvarno neverovatno, da. Da. Dobro, evo sad Karija Pešića, kad hoće da urede trenera, oni kažu, uglavnom idu na broj godina. Eto, mator je, senilan je, zaboravan je, jer čovjek, mislim, ajde sad ušli ste u neke godine, jer čovjek može da prizna da neke reakcije, može da prizna sebi možda da neke reakcije nisu kao nekada, da bi možda brže, energičnije odreagovao neku situaciju na terenu. Da li tu postoji kod trenera i neka doza samokritike i samospoznaje da možda više jednostavno ne može da pruži, tu energija je potrebna uvek maksimalna, a nema energiju svako istu sa 45 i 60 i 70. Ja sam sada u Iranu pozvao 2 grupe igrača
da bih proverio neki 40 igrača, pa sam imao 4 treninga dnevno. I to sam radio sa kadetskom i juniorskom reprezentacijom Srbije i Crne Gore kada smo bili osvajači medalje i tako dalje. Pre 20 godina. Tako. Ali ja sam sada jedva dolazio do sobe i do kreveta da legnem, nisam mogao da se odmorim koliko sam ja bio umoran, istrošen, katastrofa. A tada, prije 20 godina, mi nije falilo ništa. Biološki sat otkucava. I meni se dešava, recimo, kada se utakmica završi, da kažem, morao sam u ovom trenutku da uradim to ili u ovom trenutku ovo. Ili mi se desi da igrača čijem sam prezime izgovorio 100 puta zablokiram, pa kažem levo krilo, onda mi neko od igrača pomogne. A znam ja na koga mislim, nisam toliko, godine ne praštaju nikome. I treneri bi morali da znaju kao i igrači koje je to vreme. Ja za razliku recimo od Nemanja Pribaka znam kad sam trebao da prekinem da igram ili kad ću prestati da budem trener za razliku od nekih drugih. Ja želim Nemanji Pribaku uspešnu trenersku karijeru i verujem da ima šta da pokaže s obzirom na... Bilo bi lepo da se jedan igrač takve karijere, toliko godina iskustva odluči da se bavi trenerskim poslom. Kad se bude odlučio, još je mlad, 38 godina, karijera je pred njim igračka, mislim, vidim da nestaje. U njegovim godinama ja sam već 4-5 godina bio trener. Da. Dobro, svedoci smo te, ajde isto, neke jugonostalgije koja negde baca nam tu rečenicu u prvi plan Staze stare slave, to sam pitao i prethodnog gosta i sad naravno referišemo se na neke 70. na 80. na uspehe koje smo imali, ali je činjenica i da danas ovaj region ceo beleži neverovatne sportske rezultate i da nam se neki igrači, sportisti koji su se sad pojavili, vi ste bili najbolji rukometaš, ali mi danas imamo i najbolje košarkaša na svetu i najboljeg tenisera na svetu i opet sam spominjao i Luku Modrića koji je verovatno najbolja desetka Reala osvojio 5 Lige šampiona, što se nikad nije desilo ni jednom ranijem fudbaleru, iako smo imali neverovatne fudbalere. Pa kako vidite uopšte to, uopšte taj sportski razvoj regiona i rezultate koje sportisti beleže? Pa nekako, jer vi mislite da je ostala Zenička Jugoslavija, da ne bi sada bila prvak sveta u košarci, vaterpolu ili tako, sigurno da bi. Opet smo pričali, možda bi taj ključ pravio probleme, gde bi svako morao da... Ne verujem, nije tu bilo ključeva, pa gotovo u rukometu. Kakav je to filter bio ili trebao da bude. Ali opet, šta se dešava? Sad imaš 5-6 reprezentacija, je li tako? I imaš 100 igrača i više. Dalo je mogućnosti većem broju igrača da ima šansu da napreduje. Onako mali broj igrača bi gušio možda neke druge. Veliki broj igrača u staroj Jugoslaviji nije ostvario karijeru onako kako je, zato što je na svojoj poziciji imao 2 fenomenalna igrača. Recimo, Enver Koso, igrač borca iz Banja Luke, levo krilo. Jedno od najboljih koji sam ja ikada u karijeri video. Nije igrao u reprezentaciji, bio je Mile Isaković i Zdravko Sovko, koji su mogli da igraju i halfa po koncepciji gospodina Pokrajca, a Koso to nije mogao. I puno velikih igrača tako. Ovaj deo Balkana je predodređen za sport. Ljudi su kreativni, brzo razmišljaju, vremena kroz koje su živjeli prolazila ih terala da razmišljaju na jedan drugačiji način i uvek će to tako biti. Uvek će to tako biti. Neće to biti sistematski. Niko od njih nije postao sistematski iz jednog planskog dela programa, nekog kluba, naprosto samonikli. Znate kako kad se vozim i onda negde u nekoj steni na planini vidim neki cvet koji je neverovatne ljepote, koji nijedna bašta, nijedna gospođa ne može odgajiti u svojoj saksiji kakav taj, tako se kod nas ti sportisti dešavaju i uvek će ih biti takvih.
Da, na primjer, Nikola Jokić, dečkić sa 15 godina, onakve građe. Ja imam sad situaciju gde moja ćerka u školi ima 2-3 dečkića tako debeljuškasta i koji su Nikola Jokić. Da, to motiviše se na toj osnovi, kao, ma šta, kad ja mogu ovakav, jedva hoda, ali kao, sredit će se to, stesat će se sve. Mozak. Možeš biti neverovatne građe, predispozicije kakve niko na svetu nema. Nemaš mozga. A možeš biti malen, debeo, nikakav, ali ako imaš mozak, naći ćeš načina. Ja uvijek kao trener dajem prednost mozgu u odnosu na fizikali. Uvijek. Imao sam u Gravnicu nekog Aleksu Vijanju, pa on je, ako je neko otvori vrata u dvorane da ima promaje, gotovo, od vašega. A on je pravio čudo, bio nam je ključ svega. I mozak, kada ste tu jaki, sve ostalo je lakše. Dobro, ide nam svetsko prvenstvo, svedoci smo da su se Šveđani razgoropadili, da su tu Španci, Skandi priča i dalje jaka, ispred nas su, ne možemo im ništa. Svetložnu godinu su ispred svih ostalih. Balkan više nema kandidata za medalju. Čini mi se. Po meni nema, iskreno, po meni nema. Gledao sam utakmicu Belgija-Hrvatska. Jedva. Ne mogu da vjerujem. Mislim, ajde, gledao sam još nekih utakmica, pogledajte, Grčka dobije Holandiju. Dobro, bez tenisa, oni su ipak malo drugačija reprezentacija. Naša reprezentacija se dosta mučila protiv Slovačke. Nije to baš bio dobar rukomet. Nemamo kandidata za medalju. Iskreno, znači, Skandinavci, Francuzi, Španci. To je nešto što će Šveđani. Ja kad sam Gottfridsona video prvi put, onakav nikakav žut, što bi rekli žut, Crnogorci kaže žuta za plavog čoveka, jel, riđ. Pa ništa, on je postao takav ozbiljan vođa, on ima takvu kontrolu kompletne igre, svega što se dešava, ima kontrolu i napravili su neverovatan sistem, igraju tako mirno, imaju tajming trčanja, imaju žestoku odbranu, odličnog golmana i ja sam mislio da će Danci biti godinama neprikosnoveni, ali nekoliko zadnjih rezultata me demantovalo i sigurno kao domaćini, jer pre neke godine su bili na evropskom domaćini pa su se nešto prosuli, bilo je kritika u javnosti zbog lošeg, odnosno noćnog života nekih igrača. Ja sam siguran da neće upasti u tu zamku i ja njih vidim kao finaliste. Francuska mi ne deluje više toliko ubedljivo, oni još uvijek će davati prostor Nikolu Karabatiću koji nije Nikola kakvog mi znamo, ali on želi da odigra još jedne olimpijske igre. Da li će mu to uspjeti, to ćemo vidjeti. Izašao iz jedne povrede. Danci su uvek velesila i Španci na koje nikako ne možeš da računaš kao velesilu, ali oni su stalno tu. Oni su stalno tu, igraju jednu specifičnu odbranu koju je teško razbijati. U jednom trenutku on se čini da igraju čoveka u odbrani, a u drugom trenutku su u jednom takvom bloku. Anticipiraju se, jako veliki broj osvaraju lopti u presecanju, imaju odlične golmane i kad pogledate njih kao napadače, nema ni jednog koji bi rekli, ova je zvezda, nje bih uzeo, možda Alex Dušenbaje koji se tu stvarno izdefinisao kao jedan nevratan igrač, ali su tako jak kolektiv da bi dobili Špance morate krv da prolijete i to je velika snaga. Jordi Ribera, selektor Španije, toliko uspeha u tako kratkom periodu, čovjek se profiliše u trenera decenije, boga mi. I zauzdao i kadete i juniore, svi osvajaju zlatne medalje, napravio čovjek čudo. Ništa on ne radi u svom životu sem rukometa. 24 sata. Ni familije, ni porodice, ni Boga oca. Da. Samo je 24 sata u rukometu. I sad, recimo, ja sam uvijek imao uspeha protiv španskih trenera, znam kako razmišljaju. Sve oni to
poslože, snime, rade puno video analiza i tako dalje. Sad ti uzmeš i staviš u sastav jednog igrača koji pre toga nije igrao. To je takva panika. Otkud sad ovaj? Šta je sad s ovim? O čemu se radi? To je moraš sa njima biti od prvog trenutka dosta, ne kažem, grub. Moraš igrati jak rukomet i moraš biti besobrazan. Ne smiješ im pokazati respekt i strah, jer oni se time hrane i onda te dave. Ali kad im se pokaže to, počinje nervoza, neki izgubljeni lopte, ono što nisi navikao od njih. Samo nije baš teško ih uvesti u takvu situaciju. Nije ih baš lako uvesti u takvu situaciju. Spomenuli ste Aleksa Dušebajeva, tatina krv i glava. O tome i pričamo. Visina, telo, onako, skromna visina, 186-7 za beka, ali Kirgistan ili Kirgizija je tu dominant. On je imao u Vardaru tatinog prijatelja i onda je imao tatu. I stvarno ima on neviđen kredit. On ima pravo na taj kredit, ali ja ne znam još nijednog igrača u istoriji. On izvodi kornere, auto, sedmerice, potpisuje zapisnike, on može da radi sve što mu padne. Sa takvim kreditom i opet kvalitetom, onda mu je puno lakše. Nema to već da li on pre toga putnuo 4-5 puta, on će biti tu. Ali ako mali Branko Ujić šutne 2 puta, da ga zameni. To je velika prednost. Ja ne kažem da Talan griješi što ga ostavlja, jer mu Aleks to i vraća. Stostruko mu vraća. Stvarno je fantastičan igrač. Ali je imao sve preduslove da bude miran, da se razvija u tom pravcu. Što drugi brat nije takav. Je tako? A ima bolje predispozicije od Aleksa. Možda je druga glava, drugi mozak, jel? Da. Dobro, Hrvatska, Duvnjak opet u nekoj fazi karijere gde već kreće, ajde kažemo, na dole. Umoran. Umoran. On kaže da nije umoran. Ali... Ja kad ga vidim s onim područnjacima i ono kako izgleda, ja kažem, Dule Bresručić, ja se veoma često Miha Zaravici i Dule me pozovu na onaj Viber video poziv, pa se smeju, sezaju se, pošto su čuli neku moju izjavu, pa sad urnebes i smijeh i tako dalje. Ali Hrvatska će izdržati dok Dule izdrži. To je meni osnov. Odavno nisam vidio takvog borca, profesionalca, sportistu, on je genijalac. Stvarno za mene je genijalac. I falit će i malo, ako bude otišao, Cindrić je sjajan igrač, ali nije Duvnjak. I svi ostali. Malo sam razočaran razvitkom ovog malog Martinovića. Mislio sam da će tu mnogo više da pruži. Lučin, sve je to dobro, ali to nisu Lacković, Balić i Metličić. Svetlosnu godinu su daleko, a Hrvatska ima strog kriterijum. Jaganjac? Jaganjac je jedna čista tehnika, finoća. Jaganjac je produkt. Jaganjac je sa Cetinje. Jaganjac skoči, šutni, odvali, doviđenja. Znači, iako vidim da ovamo isto ima dobar učinak u Njemačkoj i njemu ta liga odgovara, siguran sam da će puno napredovati. Biće on bitan šraf jer igra oba dva pravca i ajde da vidimo, malo je bio osporavan od nekih ljudi. Hrvatska ima i tog interesantnog igrača Srnu koji je u Zagrebu, on je bio u senci Šarca i Jaganjca, ali ja sam siguran da će imati svoje mjesto u toj reprezentaciji. Ima karakter. To je sportska porodica. Da. Dobro, se prebacimo malo na fudbal. Svetsko prvenstvo, pretpostavljam da ćete gledati, ne verujem da skupljate album sa sličicama, ali... Ja igram u Mozartu da pogodimo najveći kvotu pa da putuju za... Pa dobro, tu ste. Ja sam blizu, tamo blizu sam. Družio sam se... Jel treba Irancima viza za Katar, kako ne? Treba, ali lako se dobije. Družio sam se sa Draganom Skočićem, selektorom Irana, fudbalskim selektorom Irana, koji je smenjen na neverovatan način.
Stvarno, to ja nisam još ne pamtim u fudbalskom sportu. Čovjek je došao u reprezentaciju kada su oni već izgubili jednu utakmicu, igrali 2 nerešene. Do kraja kvalifikacija samo jedno ako odigraju nerešeno su ispali. On dobije čovjek sve. I plasira se, i budu prvi, i fenomenalno, i na 2 mjeseca ili mjesec pred oni ga smene. Navodno, na nekom okupljenju 2 igrača su izašla noću. Pa nije on čovjek policajac da ih i smene se ga. Jedan čovjek, svjetsko prvenstvo u fudbalu je jedan događaj koji je ravan olimpijskim igrama. Znate kakva je Doha, svi stadioni će biti u jednom gradu, svi stadioni će biti nevjerovatni. Naravno, zapadni svet kritikuje to kako Katar živi, kako Katar funkcioniše, ali ja sam siguran da će to biti perfekcija. Oni znaju to da organizuju. Pre svega imaju ona 3 uslova da to sve funkcioniše. Pare, lova i novac. Da, to imaju. Morat će da mijenjaju svoje zakone u vrijeme kada bude svjetsko prvenstvo, jer kod njih konzumiranje alkohola nije dozvoljeno na otvorenom prostoru. Kako ćeš ti nekom Englezu zabraniti da pije ili već ne znam kome tamo na ulici ili šta znam ja. Mali prostor, ali nikad na nekom prvenstvu domaće gledalci ne popunjavaju stadione sem kad je domaća selekcija. Uvijek to dođu gosti iz inostranstva, tako da će oni dolaskom tih gostiju, tu će se sliti milijarde, kompenzovati to što je tamo. Igrat će se u dobrom periodu godine, jer sad nastupa taj dobar period gdje će biti temperature 27-28 stepeni. I ja isto tako smatram da će biti sjajno organizovano. Da, i vjerojatno će da dovuku Katarci neke navijače, kao kad je Valero Rivera dovodio one svoje Špance da navijaju za njega sa zastavama Katara 2015. na svjetskom prvenstvu. Oni imaju tamo da su to Pakistanci, Bangladeš. Oni se obuku u belo, lupaju ne bubnjeve, što oni nemaju pojma ko je dao gol za koga naviju, oni sve to klepeću, dobit će dnevnice za to i oni su takvi. Recimo, ja nikad ne bih se ponosio takvim nedostatom kako to pravi Katar rukometna reprezentacija sa jednom legijom stranaca. Ja sam izgubio od Katara, mi smo izgubili od Katara jedan razlike na ovim igrama dobre volje. Kod njih su 16 igrača bili legionari, kod mene nijedan. Mislim da je ipak uspjeh jači i veći Iranaca. Da. Kako ide sa Valerom? Pa vi se dugo znate, doneli ste prvi. Podnošljivo se preziremo nas dvojica. Imali smo taj neki ljudski sukob, pričamo i tako, ali nije to ono što je bilo. Da. Dobro, reprezentacija Srbije, dugo ste u sportu ove zemlje, znate da uvek idemo da budemo svjetski šampioni, to se nije menjalo, ja mislim, iz doba Jugoslavije, pa ćemo postati svjetski šampioni sad konačno. Nećemo. Nećemo biti, ja mislim, teška grupa. Prvi uslov je da bi bio svjetski prvak da prođeš grupu. A grupa je baš teška. Ali je Pixi čudo. Znamo se mnogo godina i onako dobri smo. On je dosta samouvjeren i to prenosi na svoje fudbalere. I to je, ja sam rekao i u razgovoru ranije, ubijediti svoje sport igrače da mogu, to je prvi i osnovni problem. Imamo jednu dobru grupu fudbalera. Sad, neka dobiju oni 2 od 3 utakmice, ja sam zadovoljan, što bi značilo da prolazimo u drugi krug. Jer ako bi Srbija ispala, za mene više prvenstvo ne bi imalo draž, kao kad su košarkaši ispali. Ja se nećem da sam gledao finale uopšte ovog prvenstva, kada su naši košarkaši ispali. Tako, dobro, vjerojatno bih gledao finale svjetskog prvenstva u fudbalu, ali
im želim da doguraju do polufinala, a posle nek sami, ja sad šta više od toga, nek dođu do polufinala pa šta bude. Jasno. Dobro, pretpostavljam da ćete to vreme provesti na relaciji Iran-Šabac. Pa otprilike tako, kad tačno počinje svetsko? 22. novembra. 22. novembar, tačno se vraćam ja i onda ću organizovati, naravno da gledamo to, se mora gledati zajedno, sad gledaš sam utakmicu reprezentacije, to mora biti... Pa s kim gledate? S kim se najviše družite u Šapcu? Pa Veselin Vuković je uvek tu, nas dvojica možemo i da ćutimo, što je znak pravog prijateljstva, da budemo zajedno, a da ćutimo, to je, ne moram da pričam. I sa kumovima svojim, svetsko prvenstvo u fudbalu ipak nešto što je muška stvar. I izvinjavam se ženama, ali tako da vidjet ćemo. Ja se ponovo kladim na to da će Brazil biti prvak sveta, pa vidjet ćemo. Jasno. Kako provodite vreme u Šapcu, šta radite? Sad imate vreme. Ja sam pametnjaković, pa sam sa 60 godina počeo da se bavim tenisom, pa sad malo ima tu pa neki dublovi, nešto malo odigramo i to. I još je lijepo vrijeme, pa se i neki roštilj, eto tako, ništa specijalno. Dobro. Ništa, hvala vam na vremenu izdvojenom, bilo mi je drago, nismo pričali već, evo ima godinu dana, a verujem i da će pred prvenstvo biti zanimljivo da još jednom popričamo. Sigurno, bit će hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i čast i svim rukometašima, trenerima sa ovog podnevlja želim da istraju, da se izbore i da postižemo što bolje rezultate. To bi bilo to za ovu epizodu Kontranapad podcasta. Hvala vam što ste nas gledali i prijatno.